Mu Rwanda sentare nkuru yongeye kuburanisha urubanza ruregwamwo abayobozi b'umugambwe FDU inkingi baburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Muri abo bayobozi harimwo Theophile Ntirutwa ayobora FDU mu gisagara ca Kigali. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagiriubusa yakurikiranye urwo rubanza, tumutege amatwi. Kumenya niba ubushinjacyaha bwaratangiye ikirego ku gihe nibyo byabaye intandaro y'impaka ndende. Impaka zanasubikishije urubanza rwagombaga kuburanishwa mu gitondo, bituma umucamanza rwimurira ku gicamunsi ku isaha ya saa 9. Metre Gashabana wunganira abarwanashyaka ba FDU inkingi, ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, yatangiye abwira umucamanza ko ubushinjacyaha butaregeye ku gihe busaba kongerera igihe cy'igifungo abaregwa. Yavuze ko icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 2017 cyagombye kuba cyararangiranye na tariki ya 5 z'ukwezi kwa 1 2018, bityo ko kuba ikirego cy'ubushinjacyaha kitagaragaraga muri system ihuriweho n'ababuranyi bombi ndetse n'urukiko bivuze ko bihabanye n'amategeko kuba bagifunzwe. Agasaba urukiko kubisuzuma rugahita rutegeka ko abaregwa bahita barekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Ubushinjacyaha ku myuzo ya mbere bwavuze ko bwaregeye ku gihe ariko buza guhura n'imbogamizi yo kuba wakoze iyo myanzuro y'ikirego yaribeshya ashyira muri system imyanzuro y'irindi tsinda ry'abarwanashyaka ba FDU inkingi barimo bwana Boniface Twagirimana, vice perezida wa mbere wa FDU inkingi. Bwana Bayisenga Venu ukuriye FDU inkingi Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda yavuze ko bitumvikana uburyo ubushinjacyaha bwabatumiza mu rukiko butaratanze ikirego kibarega. Ibyo yita ku ubushinjacyaha buba bwakoze ibintu bwatekinitse. Byabaye ngombwa ko umucamanza asubika maze avuga ko bagomba kureba muri system urubanza rukaza gusubukurwa ikigoroba kuko system ngo ntitekinikwa. Kuri we birashoboka ko imyanzuro yayo bigashyirwa ahandi. Urubanza aho rwasubukuriwe Metre Gashabana yabwiye urukiko ko yagiye mu bwanditsi bukuru bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarigeze butanga ikirego, nyamara muri system bafunguraga ikigoroba ikirego cyagaragaraga. Metre Gashabana yakomeje gushimangira ko ubushinjacyaha bwatanze ikirego uyu munsi bwagombye kuba bwaragitanze hagati y'itariki 4 n'eshanu z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Akavuga ko bigaragara ko bwakoze imyanzuro ku itariki 4 ntibwatanga ikirego. Bwana Theophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali yasabye urukiko kubanza gusuzuma inzitizi bazamuye kugira ngo urubanza rubashe gukomeza. Ni mu gihe Metre Gashabana we yasabaga igenzura risesuye rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego gisaba kongera igihe cy'iminsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko azasuzumira hamwe n'imiburanire y'urubanza inzitizi z'abaregwa maze ahita asaba ubushinjacyaha gusobanura impamvu bwifuza ko abaregwa bakongera guhabwa ubugira gatatu indi minsi 30 y'igifungo cy'agateganyo. Nta bisobanuro bishya birenze ku bimaze gutangwa mu maburanisha yabanje byaturutse ku bushinjacyaha kuri inshuro. Bwavuze ko igihe bwahawe cy'iperereza butabashije kurikora ngo rirangire haba imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Buvuga ko hari igenzura ry'itumanaho ku baregwa n'abandi bukeka ko bari mu mahanga, bityo ko kubarekura by'agateganyo bishobora kubangamira iperereza. Bwana Bayisenga yabwiye urukiko ko agitungurwa no kumva ubushinjacyaha bukomeza kumusabira gufungwa by'agateganyo nta bimenyetso bifatika bugaragaza bwagezeho mu minsi bamaze bafunzwe. Asaba ko bibaye ngombwa urukiko rwabaza ubushinjacyaha icyo bumaze kugeraho. Yavuze ko ubushinjacyaha bumufunze bugamije gukora icyo yise kumwumvisha, asaba urukiko ko mu bushishozi bwarwo rwakora igikwiye rukamurenganura. Bwana Ntirutwa nawe yabwiye urukiko ko ibisobanuro by'ubushinjacyaha bihora ari bimwe iyo bigeze ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Avuga ko bafunzwe ku mpamvu za politike kandi ko urukiko rwakora ikinyuranyo rukabarekura. Na mugenzi wabo Bwana Tanazi Kanyarukiko wiburanira nawe arasanga mu kubafunga nta kindi kigamijwe uretse gukora icyo yita kubababariza mu munyururu. Metre Gashabana yakomeje gutsimbarara ku ngingo y'iperereza ryimbitse rigamije kumenya igihe ubushinjacyaha bwatangiye ikirego kibarega. Avuga ko system ubushinjacyaha avuga ko bwashyizemo ikirego itabugenewe bwonyine n'abacamanza ahubwo n'uruhande rw'iregura ruyifiteho uburenganzira kandi ko rutigeze rubona ikirego. Yavuze ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bwagezeho mu iperereza ngo bubashe kuba bugaragaza n'icyabunaniye. Aravuga ko kuba nta bimenyetso bifatika bushingiraho busaba gukomeza gufunga abo yunganira bibabangamiye bikomeye kandi ko bwagombye kuba byibura bugaragaza ko hari imikoranire n'ibindi bihugu muri iryo perereza. Kuba rero nta cyakozwe kuri Metre Gashabana ntibyagombye kugira ingaruka ku baregwa, ahubwo bagombye kurekurwa by'agateganyo. Metre Gashabana aribaza niba ubushinjacyaha bwarasanze ibimenyetso bufite bitatuma bugeza abo yunganira imbere y'ubutabera ngo baburane. Yasoje asaba urukiko kutazakira ikirego cy'ubushinjacyaha rwanacyakira rukazagitesha agaciro kuko ngo nta shingiro gifite. Ubushinjacyaha ariko buravuga ko butigeze bwicara ngo bwange gukora iperereza kuri iyi dosiye yo guhungabanya umutekano w'igihugu.
buravuga ko ibyagezweho kubw'impamvu z'iperereza budashobora gupfa kubishyira ahagaragara ngo butabangamira iperereza, bugashimangira ko buzabigaragaza niburisoza. Ibi bisobanuro butanga kuri iri tsinda ry'abantu batatu ni nabyo bitangwa ku rindi tsinda ririmo bwana Boniface Twagirimana ufatwa nka kizigenza wa FDI inkingi. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere nibwo umucamanza azatangaza icyemezo kuri aba barwanashyaka. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.